Ka Dr. Mazal Amparin Lengdo, ka Kartong MP na ka Parti NPP, habakran na ka Jiala nga Kli Red West, ban pan jingkarsyan na kipajba. Kalau ang bakan lait ban pesu siya ka yung darbar parliamen, lemba ka jingkang yet ka barit. Namar ban room na ka jingkang he kam ulong syu. Namar na ka jingkang bahe ha parliamen, kila don ki arngut kirat ba kata ka BJP baka kongres, ki bom juya hap jingmut. Kumta kalong bakan room lemba ka jingkang yet, ha ka office menteri rang ba ajungkari, bat ki menteri baro, banong yaki bangide ki kun kasi jantia. Banwat lenti ban penkraulam ya kejat benriu. Ha gane kasngi la don langru ubas nyo bahalang dhar sembut menteri rang ba ka jela. Bawai lat miki shila MLA ka jowai bat kiwe. Jing khang yet jong ke jing long MP na jing khang ba la ban rung na mar ngim snong tonan yaki policies pentri kam jong ke BJP ngim snong tonan ya kata ko Hindu ba ka baki popularize ngim snong tonan ya kata ko Hindustani ka baki keren ban Indianize lot kat badon kibret yangi kiret pat kibadang na ijong i character kiklet bakari India kadai kari kamapun ki sediu hala irong hala ijong iso sin dengi mat mentah kadon kene kawai ke jingkhang yet ke barit hakaba kini ki members jong ke NPP ki leaders jong ke NPP kilabet penkre lapo lap penbiang mentah stang ban rep hakalingka bat ngadon bok sibon mga wanha kanay kapati ha kapor kababyang ngaru ngaday kaway ka reject asya reject nagiway ki parti habang hapan yalami ki nong syong snong jong ka 16 is shlong ngahap usyar syano ngalet banwan kajing yatrelang ban ublay ulak kerkuyangan da ka ba uyalam lenti yang asya ka digapati kaban ayang ay tay jingkang yet ibarit ban yang rang ba ha parlimen hapo parlimen syabar parlimen haki corridors naki lenti office jong ki departments ki baper tang namar ki yadur armut ki giant sa ka politics sa parlimen mangikirit ban day ban jano kidai ban ken mau yangi ban as no kemen palang bakani kapati kala ibit yang abangan sim yang kata kebenta kung kalong kami ban re bat ban rung ni jingkang yet haka office jong u prime minister bat ki ministers baro banang yaki ngidai ki khon khasi jantia hakane ke jingya le jong kane ke MP ladai shisha banya senyang lang what ya pek party show ngalapan ha ka jingla ka jonga ka jinglong nung yalam jonga ha kita ki responsibilities ki baper ka jing ka jonga kini ki sinem mangalong nung yalam ngam julek siliang ya ka UDP ladang alek siliang ya ke UDP balai ngan yarap ya ke Kli Riat Civil Hospital ke Pisa ke Banbha kat Henriu Kulur hitarai banga syun ya ke UDP ngam syun ya ke UDP ngawan ra syaka constituency bajak ke UDP timapi ki UDP ki basyong hayeng ki bayang sabar ki basngap ya keren bujonga dongin ya trailang ngamtip ladaki candidate jong kiwe ki party skilawan ne em rengan le kat bangala ban yu kejat ningkong haki constituencies barok ban terwaya pi kani kecing ya trailang ngaburom yau MLA jong fi nga it men se mi ba nelang mi ba Justin ki MDCs baro ki basyong na kani garansan Henry kani kadai ka benta ka bangihap ya trailang bat ladang ya harya ya kabot ki kasi ki jantia ki ong ha kaktin pareng divided
we will fall. Lada pikwa ya division bahkan penpra, penpat, penparia yang ni. Tekepon no ya kata kayu UDP klaim de itu kita candidate. Ngatarai pila yoi, pila penshim certificate ya kejing kloy kejonga menyerap. Hakan no kanu benta kejing tray ke banga tray mga. Pikiran ben yang pitem yang ada kasih kasang shalended hakat to ke social media. Kemensim jonga ke ketang. Henry kejing mot jonga kenang scam. Bangan nang yeng, bat ngan gil, bat ngan tray shitom. Klem kejing tray shitom, pimpoy shuno-shunuru. Bat ngangangay, bawat la ya pi iway nganum laban ay hisap. Ngam laban ay kata ka account. Ngahapan led syakmat ublay. Uba pelong penman yang ban ay ka account. Bat kata ka day ka sngi ka pangasik syepting tam. Syepting bayo ublay uong yang pala bakla. Kabeneng kamday kabenta jongpa. Bon sim ngi kinong yalam ngim judon por ban ay hisap iway kinong song. Henrengan dalami plang mga lasay. Ngakwaken bakipat ba kin mau it yang kung bakikan mau it iba Twitter iba RG immen jogi. Ngalatit ngalak syem ngalak semua tu ngangamday ke candidate kapan syuyang ya ke election klaim don ke jingkit klik hakani kelentian ke jonga mentak kesngi ha East Giant Hills pat hakini sngi ki paladep haki districts ki baper ngalaya kendo iki paralok jonga ki babun ki pacuya tray rengkat pat nga assembly menemestem ha East Jantiang ngalak kemen sipon bangan syong rengkat bat iba hopeful bamon irang ba iba ngalat tray lang ngalasyong bat iba nelang bat iba Justin iba ngalaya tray lang ha assembly. Kini kita ki relationships. Ki relationships ki papiyo chance tang shisin. Bat la da pimla bantay ki. Kini ki rangba kinuwan ban support yang. Si hajan mo ipi ba just di ba nelang ibalamino mentan. Kajing yesem jong pi bat ngam tip kalong kumnosas. Ta mga taray pinuman la da pisngaw ba ngam long body yang kata relationship pat pi